Mihango ya kweheria matigari ma nyumba iria iramomokire muthenya wa kiumia no irathii na mbere guku maabitha a mbiraru thirikari nene na unyitaniri na thirikari ya kaunti ya Nairobi magithie na mbere na guthurima ugaciru wa nyumba iria ciriganitie na nyumba ino. Na thutha ucio aikari aria mari nyumba-ini ithatu iria iriganitie na ino ya ngorofa mugwanja iria iramomokire makiheo thiku 14 makorwo mathamite. Tutirevagite ra tuguthie kana ru nona ru irapindi mundu utige wira umuthi taguo twatiga wira nigetha tuke tuthame umuthi no ru mundu ra kwibangite uria gubatie. Thirika kwamba tunaambiwa tuhame, hatukuwa tumejipanga, ni ile inakupata kwa ghafla. Yeah, to be very honest, it is so much challenging. Juu kama sahii ukianza kuambiwa uhame, although aikari aya magitetia itua ria kumeheria kuona aingi marauga matire na mbeca cia kumahotithia guthama na angi ciana ciao ni hindi cirehariria gwika kigeranio kia grade ya gatandatu. Rimeria atiriri aiko ni thirikari ni tuteithia ni ko ni gavana kana senator kana MP moke matuteithie marorerere aiko ni makwireta kitu wega ri moke matuteithie nigetha na ithu tuone at least ni turagitirwo ni thirikari. Evicted tunatolewa hapa, tumeambiwa tuhame. Kama sahii na panga mtoto wangu ako grade 6 anafaa kufanya exam. This is the most time yenye tunafaa kumpea most ample time akwe. Ihinda-inĩ riu maabitha uthuthuria a DCI ni mekinyitie niguo kungania matigari ma nyumba ino niguo gutabania kana ni irakinyaniirie ikiro. Vitu zingine kama hizi zinafaa kuangaliwa cause kama hiyo nyumba ingekuwa imeangaliwa aingetupata like in that situation like ati imeanguka imetuangukia, you know. Ile kitu tunaomba hii nini sio ati kitu kidogo toa kitu kidogo tukusaidie, hapana. Wandiru na wale watu wanafanya yani kama ni mjengo, watu wa mjengo acha nini wafanyiwe hawa supervisors wafanyiwe kazi yao, tuone nini inafanyika. Mihango ino no iguthie na mbere riri gitumi kiayo kugwa gitire kiramenyekana. Angikorwo watho na mitaratara ya kurumirirwo uria kwagiriire na mawatho ta maya makarumirirwo riria magathikwo, mitino ta ino ya kwaga kuoneka mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Inooro TV ndi kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi.